Pozdrav svima iz Kita, Ekvadora. Ovaj klip hoću da posvetim jednoj temi koja je ovdje jako ozbiljna, a to je kriminal i stepen kriminala u Ekvadoru i generalno u Južnoj Americi. Jer ja svaki dan na Instagramu ovdje vidim bar 3-4 vijesti koje su potpuni kriminal, ubistva, pljačke, paljenja kuća, lokala, kidnapovanja. Samo sam želio da vi to vidite, moji prijatelji, pošto uglavnom ove klipove koje ja radim ljudi sa Balkana gledaju. Pa da vidite i da malo razmislite šta je kriminal i čemu služi i ko od njega profitira. I što se tiče droge, pošto je droga ovdje, kako kažem, centar, tačka oko koje se sve vrti, jel? Cijeli taj kriminalni milje, jer Ekvador sam nije veliki proizvođač kokaina, ali je tranzit i čuvena luka Guayaquil na Pacifičkoj obali je jedan od tih centara gdje idu gliseri, idu brodovi za Miami i za Sjevernu Ameriku. A Peru i Kolumbija su veliki proizvođači kokaina i tu su veliki karteli. Naravno, Meksiko je također jedan od onih igrača koji dominira u toj priči. Meksiko je posebna priča koja je još gora nego što je ovdje. Izabrao sam jedno 10 klipova sa Instagrama koje ću vam prikazati. Nadam se da ćete moći da ih vidite, da neće biti cenzurisani. Da vidite tu brutalnost i tu, kako da kažem, tu bijedu i taj jad koji donosi kriminal sa sobom. Evo za početak jedan klip gdje su poslali nekog klinca sa pištoljem da puca u lokal nečiji, možda nije platio reket ili nešto slično. Ovdje vidimo policajca na motoru koji pokušava da uhvati odbjeglog motociklistu i kao u filmu Filmska potjera, na kraju ga policajac nogom gurne i prevali mu taj motor, padne na trotoar i vidimo šta je zaplijenjeno. To je dakle svakodnevna pojava ovdje. Ovdje vidimo napadača, pljačkaša koji ulazi u prodavnicu i bori se sa ženama. Žene pokušavaju da se odbrane. Ova jedna žena se bori kao lavica, dok vidimo napolju muškarce koji gledaju i koji ne prilaze. On koristi pištolj. To je sasvim normalno. I ono što je karakteristično za ovaj svijet danas u kome živimo, da svaki kriminalac može biti naoružan do zuba, a nijedan građanin ne može da ima oružje da se odbrani. I svi zakoni su napravljeni tako da su protiv građanina, a idu na ruku kriminalcu. Ovdje vidimo jednu klasičnu pljačku sa motorom na ulici. Pljačke se uglavnom rade sa motorima, dvojica su na motoru, jedan vozi, jedan krade i prijeti pištoljem. I uglavnom pred pištoljem svi ustuknu, znači rijetko ko se upusti u borbu. Mada sam primijetio na ovim klipovima da su to sve klinci. Jedna stvar je zanimljiva, dakle neko ko je treniran da oduzme nož, mogao bi komotno da ih tako dobro isprebija, da im ne bude dobro jedno 2-3 mjeseca da leže u kadi onoj od gipsa. Dakle, neko ko je malo bolje istreniran, malo jači neki kickbokser, bokser i tako. Dakle, nije loše trenirati, nije loše znati te tehnike, jer pištolj se u suštini može oduzeti iz ruke, ali eto, kažem, ljudi su jednostavno preplašeni, ne znam kako bi ja odreagovao da se to meni desi i vjerojatno bi ja... Ne znam šta bi radio. Ovdje čovjeka ispred njegove kuće pljačkaju, kola se zaustavljaju, ali on je imao dobar refleks i odmah je dao rikvercu nazad brzo i napadači shvataju da nisu imali dovoljno vremena, sjedaju u auto i bježe sa lica mjesta.
Sad ovdje vidimo klasičnu sačekušu mafijašku. Pucanje, upucavanje u kola iz nekog parkinga, evo neko je to sve snimio. I dole vidimo auto je stalo, znači vozač je, da li je ranjen, mrtav. Vidimo na šofer šajbni, vidimo rupe od metaka. Mada ovo je neki, vjerovatno mafijaš čim vozi tako blindirana kola. I ovdje imamo drugi klip gdje vidimo kola koja su stala i njegovu djevojku koja izlazi ili ženu iz kola i pokušava da dozove pomoć, ali eto, već je sve gotovo. Ovo je pljačka benzinske pumpe, klasična motoraška pljačka. Radnik je odreagovao dobro i pobjegao je, da ne bude povrijeđen, da ne bude ubijen. Još ono što je karakteristično za sve te pljačke, to su sitne pare. To je $100-200, možda 300. Rijetko ko na ulici kako biva opljačkan ima u Ekvadoru $20-30 u džepu. Ovdje je pljačka apoteke u pitanju. Lik ulazi kroz onaj mali otvor na šalteru, obojica imaju pištolje, žena se povukla, prodavačica u drugi dio prodavnice i sve se odbija veoma brzo, 10-15 sekundi i on izlazi napolje ponovo kroz taj mali otvor i to je to. Ovdje vidimo jednog, pa za njim još dvojica, znači trojica muškaraca napadaju jednu ženu na pol ulice i otimaju torbu i vraćaju su kola i bježe sa lica mjesta. Ovdje je klasična pljačka motorom. Znači ovo je standard u Ekvadoru, svaki dan. Nešto ovako možete da vidite. Evo ovo je pljačka autobusu, nožekanja 20 cm, pištolj, pljačka vozača koji, da li on tu ima $100-200, ne bi rekao. Karta je za autobus 35 centi, tako da on tu možda ima jedno $50. Ne vjerujem da ima više. I nož i pištolj se vadi za to, zbog takve sume, prosto nevjerojatno. Ovdje recimo ljudi opušteno sjede pored auta i nailazi ekipa i pljačka ih sve. Vade pištolje i pljačkaju ih. I brzo nestaju, dakle, poenta priče da se vrlo brzo sve dešava. Ovo je ovako nešto bizarno, dakle, motociklista puca na taksistu, ubija ga u momentu i taksista kako gubi kontrolu, udari biciklistu i pritisne ga uz drugi auto tik pored policijskog auta kao neki Marfijev zakon gdje on odmah biva uhapšen. A čitao sam za ovu vijest da je taj motociklista imao dojavu da će u tom taksiju da bude taj, a on je u stvari pucao u vozača taksija. Eto vidite koliki su to idioti. Ovo je zanimljiv klip gdje vidimo da su psi spasili ljude od pljačke jer su napali napadače. I brzo se zatvaraju vrata i to završava se otprilike bez nekih većih posljedica. Ovo je jedan veoma težak klip gdje vidite, znači ovo su ti karteli, narko, ali sitna ta buranija, gdje klinci ubijaju 3 druga klinca na licu mjesta. Ovaj jedan se vraća i ovjerava jednog po jednog. Ovaj klip je zaista brutalan i teško ga je gledati i teško je razumjeti takvo jedno ludilo. Takvu jednu propast. Eto, u suštini ne bih išao dalje, imam još tih klipova, sam poskidao za ovu priliku, ali ne bih išao dalje, mislim da je dosta i da nema smisla pokazivati više, jer poenta je jasna. I šta sam ja u stvari htio sa ovim klipom da poručim? Dakle, od kriminala profitira neko drugi. Vidimo da ti u stvari ljudi ne profitiraju, oni završavaju ili veoma rano bivaju ubijeni, ili zatvor, neko treći uvijek
profitira. I to treba svima da bude jasno. Dakle, iskorjenjavanje kriminala je jedna od najboljih metoda da država napreduje. Svaka država koja njeguje kriminal je kolonijalna država. Dakle, njom upravlja neko drugi sa strane. Veoma je slično Balkan i Ekvador, Balkan i Južna Amerika, Meksiko. To su sve polukolonijalne države ili full kolonijalne, jer nijedna pametna država neće da razvija kriminal. Zato što kriminal tjera ljude iz zemlje, kriminal stvara korupciju, a korupcija ubija tu atmosferu gdje pametni ljudi i vrijedni, oni koji su talentovani, mogu da doprinesu. I onda oni ne doprinose i vremenom ta država propada do nivoa neprepoznatljivosti i mi smo sad, recimo, na Balkanu u toj fazi. Prosto je neverovatno ko je na vlasti, prosto je neverovatno kako su to lica, njuške. Neverovatna je bahatost, neverovatno se krade i tako dalje. Ispao je neki dan voz iz šina, vidjeli smo prugu gdje nijedan šaraf nije zašaravljen kako treba, sve je trulo, pare su pokradene. Dakle, paralele su veoma slične, ali poenta priče je, ako ne želite ovo što ste sad vidjeli odavde, tamo, trudite se da iskorijenimo kriminal. Zajedno, bar da učimo djecu i mlađe da na kriminal nije nikakav put i da je to za idiote u stvari. I za one koji rade protiv svog naroda. Još jedan pozdrav iz Ekvadora. Možete da se subscribe-ujete na moj kanal i da me pratite, možete da šerujete, pošaljete svojim prijateljima. To bi mi zaista značilo mnogo, jer ipak svaki ovaj klip koji radim, uložim tu dosta truda. Volio bi da vidi još neko, eto. Hvala na pažnji i doviđenja.